STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita yang mandum. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendanggebi kepada kita yang kesehatan, mendanggebi kepada kita yang kesempatan, sehingga kita bersualam dalam ajaran interaktif kita yang guna bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yang. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di malam yang berbahagianya akan dilanjutkan dalam pembacaan kitab kita yang Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh salah ulama besar mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi insyaAllah ta'ala di malam ini kita akan baca hadis yang ke-27 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa Nabi Sa'id Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dari Abu Sa'id Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang berasal dari kalangan Ansar, dan beliau adalah di antara sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala merupakan salah seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, dan beliau adalah orang yang bersemangat menyampaikan dakwah kepada kaum muslimin, sehingga ketika nibak watian Husain radhiyallahu ta'ala dikirim surat oleh penduduk Kufah agar Husain gejak Kufah, maka nibak watian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala gejak Abu Husain, kemudian ngepingat Husain radhiyallahu ta'ala agar baik gejak kedih Kufah, sebabkan karena orang Kufah adalah orang-orang yang buruk dan mereka suka berkhianat, sehingga Husain radhiyallahu ta'ala nibak watian gejak asid, sehingga qadarullah Husain radhiyallahu ta'ala dikhianati oleh penduduk Kufah, sehingga beliau pun wafat nibak watian. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu adalah ulama dari kalangan sahabat yang memberikan nasihat kepada orang-orang nibak watian, sehingga ketika terjadi hal-hal yang berupa fitnah, kekacauan demi kekacauan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala adalah orang yang hana ikut campur. Beliau hana gedang-gedang, hana gedang-gedang, beliau tidak ikut campur, dan beliau kesibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebutkan ketika nibak watian Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, maka terjadilah beberapa kegaduhan, dan nibak watian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an pergi atas gunung untuk mengasingkan diri agar beruh dalam perhara-perhara yang lagi rupa. Kemudian salah dua orang dipegah Abu Sa'id, dipegah sebagian orang Cina, orang yang pakai atas gunung Cina kalian dengan so. Katuklah salah dua daripada orang. Kemudian ada orangnya ingin untuk membunuh daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ketika dia naik ke atas gunung kan, maka nibak watian gekalan orang, maka kita yang saudara ni, maka kepegah ali Abu Sa'id adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kemudian kekun le orangnya ron Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi nyo lagian kekalian lakai beratan, kemudian gebaliklah dan geterung gunung nibak watian. Jadi nyo luar biasa daripada Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia, dan beliau merupakan salah seorang ulama dari kalangan sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, dan keilmuan yang beliau milikinya luar biasa dan diakui oleh orang di zaman beliau radhiyallahu an. Jadi beliau menyebutkan anna an-nasa min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafada ma indahu. Jadi bahawa dengan cerita oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa sajihna orang yang berasal dari kalangan Ansar gilakelah bak Nabi alaihi salatu wasallam daripada sedikit harta. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun gejuk kepada orang yang dia nak pada orang yang gilakeh bak Nabi, maka Nabi alaihi salatu wasallam gejuk. Summa sa'aluhu fa'atahum, kemudian gilakeh lah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bawa dia pun gejuk lah. Sampai-sampai disebutkan hanali yang kena bak sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tak kalan kiban sifat dermawan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gejuk uyu kepada orang sampai hanapi kero kepilih mecut. Inilah sifat dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wasallam, adalah orang yang sangat-sangat dermawan. Sampai-sampai terkadang kero kedanli, kero dengan perleh, namun ketika ilakir Nabi alaihi salatu wasallam gejuk. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahawa saya pernah suatu ketika nasir orang truk buat Nabi alaihi salatu wasallam di urungan gejuk baju kepada Nabi, mantel atau kasih jaket, dan Nabi alaihi salatu wasallam pun langsung pakai kerana Nabi alaihi salatu wasallam sangat membutuhkan. Kemudian salah seorang sahabat Nabi ni bawa dia yang kekenia Rasulullah, Nabi berjalan gelun. Nabi alaihi salatu wasallam pun kesut kemudian gejuk. Subhanallah. Kemudian ketika gecok oleh sahabat yang kekal sebagian sahabat yang lain tegar roh. Nak lagi berjalan bak Nabi sebagai dedangkan orang tepu bahasa ketika Nabi alaihi salatu wasallam lelaki sepupu istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan gejuk. Kalau orang yang bawa sajilun ingin baca kali kepakai Nabi yang untuk menjadi keberkahan yang diperbolehkan, jadi keberkahan dengan asar lagi baca Nabi tukar liur Nabi bekas ia gigit Nabi, maka boleh bagi seorang untuk mencari keberkahan dengannya. Namun selain Nabi yang tidak diperbolehkan, yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahawa dengan kalau orang bersejilu ingin memakai baju yang bila Nabi alaihi salatu wasallam mencari keberkahan, kemudian lo ingin dengan bajunya kelak lun ke kafan. Subhanallah. Jadi yang menunjukkan kepada dia Abu dan kedermaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang sangat-sangat dermawan. Jadi manalah Nabi alaihi salatu wasallam menghasung daripada umat-umat untuk gemar infakkan daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anfiqu unfiq alaihi. Fa'lah daripada harta saya engkau akan diberikan pada balasan oleh Allah Azza wa Jalla, dan diberikan pada engkau rezeki yang lain. Jadi saudara orang ketika mereka menginfakkan daripada hartanya, setiap Allah Azza wa Jalla akan gantung dengan yang lebih good dan yang lebih utama. Baik. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun gejuk sampai hanali pih bakro pih mecut pandung gejuk kepada orang yang lakian. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam faqala lahum kepada orang hina anfaqu kullu syai'in biyadihi. Wa Nabi alaihi salatu wasallam gepegah ba orang ketika Nabi alaihi salatu wasallam bagi infakkan seluruh harta yang memiliki enak bak jadi orang. Kalau Nabi ma yakul min khairin falan
addakhiruhu alaik angkum. Mesti pu mendang yang nak kebaikan baklun, maka lu hana don tuntun kepada orang-orang. Ni yang kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Wa man yasta'fif yu'affifuhu Allah. Kalau Nabi berkata posisi seorang mendang yang menjaga daripada diri hana laki-laki bagop, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga daripada orang. Nasihat Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama. Jadi hana galak daripada tam laki bagop. Jadi baik cucuk laki bagop, cucuk laki bagop, cucuk laki bagop. Ini adalah perkara yang di mana seorang menjatuhkan diri kepada sesuatu yang hanaga di pandangan manusia. Cucuk laki, cucuk laki, cucuk laki. Maka akan mengurangi daripada keyuan orang. Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat bahawa saja seorang mendang yang menjaga diri anak lelaki, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga daripada orangnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan waman yastaghni yughnihillah. Seorang mendang yang merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla akan mencukupkan daripada hamba-Nya. Jadi seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, diberi oleh Allah Azza wa Jalla daripada rezeki, kemudian orang merasa cukup, maka sungguh dia adalah orang yang kaya. Kerana pada hakikat orang yang kaya akan dengar daripada harta, akan dengar daripada apa yang miliki. Namun ketika orang merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina bi kasatil air walakinna ghina al-qalb. Mesti orang kaya dengar daripada harta yang miliki, namun kekayaan yang hakiki adalah dengan kaya hati, diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepuasan kepada kita dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga terkadang orang ketika apa yang diberi oleh Allah berupa harta hana daripada sifatnya, yang termasuk daripada orang yang gasin. Laki lam, ingin lam, kerana anda ingin lam, yang lebih raya lam, ingin lam dan semisal ini. Namun orang terkadang ketika anak daripada sifat yang mulia yang itu merasa cukup dari apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang menjadi luar biasa. Jadi daripada orang yang lapang daripada hati, orang yang lebih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Analah yang nikmat ke. Ketika orang lain daripada kenikmatan, anak yang gabuk. Gop belawasi seharusnya kan yang lebih alhamdulillah terlalu kagak belawasi kita kan terlalu kan daripada pendingin di rumah. Nyokak yang seumur rumah dia. Jadi anak mana. Ada yang pun merasa cukup dengan pemerintah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wa may yatasabbar yusabbirullah. Dan seorang yang orang yang berusaha untuk sabar, maka Allah Azza wa Jalla akan beri kepada orang yang namanya sifat penyabar. Dan Nabi SAW sebutkan, wa ma u'ti ahadun ata'a khairan wa awsa' min as-sabr. Maksudnya hanalah daripada pemberian yang lebih luas daripada sabar. Ini keutamaan sabar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sabarnya luar biasa memang. Sabarnya luar biasa daripada keutamaan dia. Sehingga ketika orang uji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian, menyana sebut sabarnya kabih. Relah rumah daripada uleh kerana siapa. Dan kerana Allah takdirkan dalam yang sebuah perkara. Kesabaran anak
dalam keadaan kejadian tetap lagi kan hana habis berubah dengan terjadi pun susah kero pasal dengan ni. Namun ketika orang memiliki sifat sabar, kerelakan, bahasa cincin adalah kedapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kan, maka akan mendapati leurian ketenangan, akan mendapati leurian hal-hal yang membuat tentram dari hati kan. Baik. Kemudian hadis selanjutnya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa Nabi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Jadi selanjutnya adalah hadis yang tahu dari Suhaib bin Sinan. Beliau berkunyah Abu Yahya. Suhaib bin Sinan adalah seorang sahabat Nabi SAW yang jamun kejak ke di Mekah. Ketika kejak ke di Mekah, dia hanya memiliki apapun. Kemudian Allah Azza wa Jal beri kepada yang rezeki yang le. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau hidayah Islam. Jadi kita mengenal Islam kan. Bila kita mengenal Islam, belajar dengan Nabi SAW, pertahankan Islam sama dengan para sahabat Nabi SAW yang lain. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah. Maka berhijrahlah Nabi ini, bahawa yang berhijrahlah para sahabat Rasulullah SAW untuk menyelamatkan daripada agama-agama mereka. Kemudian salah satu orang yang berhijrah ni bahawa dia adalah Suhaib bin Sinan. Jadi Suhaib bin Sinannya ketika kena terbit dari Mekah, maka dikejar beliau oleh orang-orang musyrikin. Dan bahawa dia beliau geiklah di gunung. Kemudian gian daripada 20 dengan anak panah ataukah puluhan daripada anak panah bersama dengan dan kerek panah. Kaum musyrikin ni bahawa dia U-turn kan. Maka Suhaib bin Sinan berkata orang-orang musyrikin bahasanya disilun daripada puluhan daripada anak panah. Dan sebagaimana depu bahasa jilonnya adalah orang yang sangat jago di dalam memanah. Apabila memanah daripada orang-orang ni kala daripada orang yang meninggal. Kemudian ketika habis panah lu nak apa lu ngepu malam. Yang berahli Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu kepada orang-orang musyrikin ni bahawa dia. Maka dia orang musyrikin pun langsung wajib tanpa malai perah buat Suhaib bin Sinan. Wahai Suhaib bin Sinan, bahasa jiron nyamun nijak bak kamu dalam keadaan hana terpuna. Ron jak bak kamu dalam keadaan kasin, papa hana tepu-tepu. Kemudian Roy no karbi harta yang le. Kemudian nak kubah kamu. Oh, kel le Suhaib bin Sinan. Oh, karena harta. Karena peng bagi musyrikin yang dikejar beliau luar biasa. Banyak karena peng gekhen le Suhaib bin Sinan, maka akan kuberitahukan kepada orang-orang pat pembendaraan daripada peng lun. Nyo bak si fulan mesti namu di no. Nyo bak si fulan na lemo mesti. Nyo bak si fulan na unta, nyo bak si fulan na yo mandung sebutkan. Jepak kacau yang penting gabi mendang izin lu untuk berhijrah ke DU Madinah. Maka ipalah yang le kaum musyrikin bahawa dia sehingga beliau pun berhijrah ke Madinah. Anda kami mensapu harta kubah mendung mendih. Gejuk kepada orang-orang musyrikin dengan syarat bersejik kami pilih. Subhanallah. Luar biasa beliau lebih mengedepankan daripada keridhaan Allah Azza wa Jalla, daripada harta yang dikumpulkan, daripada harta yang miliki. Sehingga ketika truk ke DU Madinah, Nabi SAW kekun bagian bahasanya perangan yang memiliki untung yang besar. Wahai Abu Yahya, perangan yang memiliki untung yang besar, wahai Abu Yahya. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahasanya yang roh tinggalkannya akan lebih pahala oleh Allah Azza wa Jalla dengan pahala yang luar biasa. Tanya adalah
perangan yang betul-betul yang menguntungkan bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekali disebutkan ketika beliau tinggal di Madinah, hana trip, maka Allah Azza wa Jalla pun kemudian peluah daripada rezeki beliau sehingga beliau pun menjadi orang yang memiliki harta yang nibat watian dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam berpegang katanya, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Dalam kau meninggalkan suatu perkara karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Azza wa Jalla akan mengganti dengan perkara yang lebih baik. Jadi sebab misalnya kubah dari harta karena Allah Subhanahu wa taala, kubah yang miliki untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Subhanahu wa taala gantung kepada yang dengan harta yang lain, kemudian Allah Azza wa Jalla angkat derajat beliau radhiyallahu taala. Jadi beliau mengatakan yang sekilas tentang sahabat yang mulia yang meriwayatkan daripada hadisnya, Sa'id bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ajaban li amri mu'min inna amruhu kullu lahu khair. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sungguh mengherankan keadaan si orang mukmin, dan seluruh daripada perkaraan itu adalah good bagi kalian. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian melanjutkan, wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min, dan nyoh ni dapati kecuali oleh sira mukmin. Jadi aneh, sungguh mengherankan oleh Nabi pada keadaan sira mukmin, dan perkara yang alamiah seluruh kebaikan, dan nyoh nak dapati kecuali oleh sira orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu perkaraan yang pertama, in asabathu sarra'a syakara fakana khairul lah. Jika Allah Azza wa Jalla gebi kepada orang yang nikmat, kemudian orang yang bersyukur dengan nikmatnya, maka yang kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra'a sabara fakana khairul lah. Dan apabila orang yang gebi oleh Allah Azza wa Jalla musibah, gebi oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang terkadang gian berat untuk terima ataukah berat bagi gian dalam menghadapi daripada perkaraan, kemudian yang sabar, makanya merupakan kebaikan bagi gian. Subhanallah, gebi nikmat bersyukur yang kebaikan, kemudian gebi musibah nyampi apabila dia bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gebi kepada dia pahala. Sehingga sira orang, apabila orang yang ingin ketenangan ketika menjalani kehidupan dunia, maka betul-betul praktek daripada perkaranya. Jadi terkadang baik pada gebi nikmat li Allah, dia hanya syukur, bahkan dia kufur, makanya kancur dia lagi yang perkara. Gebi li Allah nikmat Allah ansib, Allahnya Allah haji, dia semisal dengan haji. Nyo beri tanda-tanda dia lama kecelaka dia. Ataukah ketika Allah Azza wa Jalla uji dia dengan berbagai ujian, dia nak sabar, dia bengih kepada Allah, dia murka kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya pi alamat daripada kecelakaan teror. Dengan sirau jika yang ingin kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat, maka hendaknya amalkan daripada perkaranya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebutkan bahawa alamatus saadah, tanda-tanda kebahagiaan hidup. Jika orang yang ingin hidup yang tenteram, hidup yang tenang, maka dia dengar daripada nasihat Imam Ibnu Qayyim. Sebutkan idza u'tiya syakara. Apabila Allah Azza wa Jalla gebi kepada orang yang nikmat, maka yang bersyukur. Ya ampun. Kemudian yang kedua, wa idza tuliya sabara. Jika Allah Azza wa Jalla uji dengan berbagai macam ujian, maka yang bersabar. Kemudian yang kedua, wa idza aznaba istaghfara. Jika Allah gebi kepada kalian, jika kalian terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam perkara yang hendak ridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, berian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kianlah daripada rumus sira orang ingin kebahagiaan hidup di dunia
dan di akhirat. Jadi hana perlain-lain bila praktekkannya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan gebi kepada ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gebi kepada kenyan ketenteraman dalam menjalani kehidupan dunia. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang dua hadis yang tanya baca ni bab malam yang berbahagianya. InsyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya akan kita baca hadis selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi luntuan rasa di malam berbahagianya enak mentang yang luntuan sampaikan lebih dan kurang luntuan lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.